smo, kjer se dogaja. Where's action, man? Action Jackson. V veliko veselje in čas nam je, da lahko danes večer v živo pozdravimo Nika Vujčiča. Nik Vujčič se je rodil v Melbourneu v Avstraliji s staršema, ki prihajata iz Srbije. Sedaj živi in dela v Združenih državah Amerike. Med odraščanjem se je Nik spopadal ne le z običajnimi izzivi v zvezi s šolo in najstništvom, temveč tudi z depresijo in osamljenostjo. Nenehno se je spraševal, zakaj je drugačen od ostalih otrok. Spraševal se je, kaj je namen njegovega življenja in ali sploh ima smisel. Od srednjošolec je spoznal razlog za svoje življenje in celo za svoje okoliščine. Sedaj pravi, vedno obstaja namen, zakaj gremo skozi ogenj. Nik z vsem srcem verjame, da ima vsaka stiska, s katero se soočimo v življenju, določen namen. Svojo moč črpa iz vere v Boga, ki mu čvrsto zaupa. Po končani srednji šoli je Nik nadaljeval s študijem, diplomiral iz računovodstva in finančnega načrtovanja. Danes vodi mednarodno neprofitno organizacijo za pomoč ljudem brez okončin. Vodi tudi podjetje za motivacijske govore. Je uspešen motivator in priljubljen govorec. Nagovoril je že milijone ljudi po vsem svetu in prinesel upanje, veselje do življenja in vero v Jezusa Kristusa. God's life in me and through me. Dame in gospodje, Nik Vujčič. Pozdravljamo tudi prevajalko Barbaro Kelzerov. Dobro večer. Thank you. Hvala lepo. Ja ne možem da govorim uopšte u srpsku, nisam dobro uopšte, ja ću da radim u engleskom, ali hoćem samo da kažem ljubim te svi i hvala da ste došli. Hvala puno. I want to thank so many people for the choir. I am speechless. I'm a speaker. Tolikim ljudem bi se želel zahvaliti, posebej zboru. I'm speechless. Sem brez besed. It took my breath away. Vzeli ste mi dih. It's unbelievable. Neverjetno. I heard that they only had 4 practices. Slišal sem, da so imeli samo 4 skupne vaje. Unbelievable. Thank you so much, and all the volunteers, and Steve tells the room. Thank you all so much for
having us here tonight. Vsem prostovoljcem, Stevu Tezerovu, vsem, ki ste nas tukaj lepo sprejeli. Have you enjoyed the night so far? Ali ste do sedaj uživali? Yeah. A big thank you to Dejan and Natasha for having us here in this hall. In rad bi se zahvalil Dejanu in Nataši, da sta nas gostila to popoldne. I would call you down, but don't worry about it. I love you so much. Rad bi vaju poklical dol, ampak sedaj ne morem. Rad bi se vam zahvalil in vaju imam zelo, zelo rad. So I also want to just warn all the photographers here. In rad bi povedal tukaj fotografom. I know you want photos. Vem, da si želite fotografij. But make sure you're not blocking anybody behind you. Ampak poskrbite, da ne boste govorili v tem jeziku. I've got an idea. You want a photo? Quick, come Če here. želite sliko, Quick, come here. Quick. hitro pridite sem, 5, poslikajte. 4, 3, 2, quick! Brzo! Everybody smile! Vsi se nasmehnite. Poslovenja! It is my first. Neko dekle čez igrišče je zaklicalo moje ime. She said, "Hey there!" Rekla je, hej Nik. I'm like, "Great, here it is." Rekel, no super, že spet. She came up to me, Prišla je k meni, real close. zelo blizu. She looked me right in the eye. God, you say that now you want me to live for you? Bog si rekel, da zdaj želiš, da živim zate? I don't owe you anything. You owe me an explanation. Sej ti jaz ničesar ne dolgujem. Ti dolguješ meni neko pojasnilo. That's what I thought. Tako sem razmišljal. Still, I was empty. In še vedno sem bil prazen. At age 8, Pri 8 letih I looked at my life in the future sem gledal na svoje življenje v prihodnosti. and I thought, Mum and Dad look after me. In sem si mislil, mami in oči skrbita zame. They're going to have to look after me for the rest of my life. In do konca življenja boste morali skrbeti zame. Maybe my brother now is going to have to take care of me as well. Mogoče bo kasneje tudi moj brat moral skrbeti zame. I'm getting teased every day. Vsak dan me zafrkavajo. Is this how it's going to be for the rest of my life? A takole bo do konca mojega življenja? Am I going to get an education? Ali bom sploh kdaj dovršil šolo? How am I going to get a job? Ali bom dobil izobrazbo, bom dobil službo? I can't make a living. Ne bom se mogel preživljati? I'm a nobody. Jaz nisem nihče. I'll never ever be anybody. Nikoli ne bom nič pomembnega. Just a burden. Samo breme bom. So these voices in my head In te glasovi v moji glavi, grew ko in zraka moram zadržati v svojih for končinah. about 15 seconds and turned over, In 15 sekund sem držal sabo in sem se obrnil v vodo. rolled over again. Sem se ponovno obrnil. I hate my life. I hate my life. I hate my Sovražim life. svoje življenje, sovražim svoje življenje. Couldn't do it. In nisem mogel Turned storiti. over. Sem se ponovno obrnil, I'm priplaval like, this is it. I have to do it. I have Sem to si do it. rekel, to je to, jaz moram to went storiti, over jaz again. moram. Ponovno sem poskusil. And then this vision came in my In mind. potem mi je prišla ta slika pred oči. I saw my mum and my dad and my little brother crying at my grave Videl sem mamo, očeta in svojega malega brata, kako jokajo pri mojem grobu. with pain, S bolečino, with guilt, s krivdo. wishing they could have done something. Verjetno bi morali storiti nekaj drugega. I didn't want to give them that pain. In nisem jim želel dati te bolečine. I didn't know what was ahead in my life. Nisem vedel, kaj je še And pred I failed 100 times. In če bi mi 100-krat spodletelo, If I give up, do you think I'll ever get up? če bi obupal, če bi odnehal, a mislite, da bi lahko vstal? No. Ne. Any kids under the age of 12, Vsi otroci pod 12 letom, put your hand up. vsi otroci vdignite roko pod 12 letom. All right, I'm going to speak to you guys for a second. Sedaj bom vam govoril nekaj sekund. So, it looks pretty hard to get up, right? A ne, izgleda zelo težko vstati. Okay. So I'm going to try. Torej poskusil bom. Ne mogu! Ne moram. Isa,
What do I do now? Kaj pa ne zdaj storim? Try again. Poskusi znova. My legs are bombing. It's too hard. Pretežko je. You don't know how I feel. Sploh ne veš, kako se počutim. What are you going to do? Kaj boš storil? If I fail 100 times, Če bi 100-krat padel, it's not about how many times you fail. ni važno, kolikokrat padeš, It's about learning, ampak stvar je v učenju, leaving what's past behind. da pustiš preteklo za seboj, Learn from it. da se učiš od njega. Try again. Znova poizkusi, Try again. znova poizkusi. You're here for a reason. Tukaj si z namenom. There is hope until you give up. Je upanje, dokler ne odnehaš. So let me quickly finish this. Prvi korak. It's not the only step. To ni edini korak. It's the beginning of a journey To je začetek potovanja, to learn more. da se naučiš več. Okay. Just say this prayer in your heart. Kar reci molitev v svojem srcu. Dear God, Dragi Bog, naše srce wants you to know more about God. želi, da bi izvedeli več o Bogu. If you have said that prayer, In če ste molili, we want to be able to follow up with you. potem vam želimo pomagati. We have free Bibles. Imamo odzadaj so brezplačna sveta pisma, At the very back, čisto odzadaj. Torej, spoštovane in spoštovani, ki ste se danes tako velikem številu zbrali tukaj, dovolite mi, da se v vašem imenu, v imenu najlepšega in najstarejšega slovenskega mesta in seveda v svojem osebnem imenu gospodu Niku zahvalim za ta čudoviti večer, ki smo ga preživeli skupaj z njim. Torej, kar sem jaz